Hi, good morning everyone. Ma'am puno aku Julia ngai bamna khurumjari. Ma'am nasidi egi vlog se lahangiga mana different ni. Kaina haidi nasidi ai mi gi basam morning tawdai ni. Kaina haidi aku cheton gi bacha napi gi mamani ni ba ina tawdai se. Adadana mana di aku juga lakba ikai tahu kada ada mau juga ini tahu bilo ya angang tu pasti lah ba cetul macam tu jumda ai so huji cetul noi jumda ni huji ada mau itu ini tahu bilo ni mai macam ni morning tahu bado macam ai balar sudum kara tahu ni hai ba tamu bani na ada macam tahu bilo hai bani na tahu ni ada hang budi ai ni se jumda ini dum tahu tu ini hai ba ada orang tahu bado kara dum utpang amak pernah jengge ada ni macam jeng nasi ai nasi ki vlog se tanggi interesting oi ni ada ni pada macam makha da amu jeng nasi ada ni macam mai masam se luthok padi loire ada masam se kaya tahu kita terang biwa ada mai masam se di kara short oi nak ani da kal loira ga di magi direct or guys morning se tahu bah orang ni ya ba ada ni macam jeng si ko macam mai masam ko se loire huji ada kak padi ulat tri ai ada masam se kak loire huji haurani ada ni jeng si makha da mu macam ai huji mai masam se direct tahu bah orang section khaga hori cream hape cream se apply to horani magonda adoni apply tấu rồi đấy hay thế apply tấu rồi đấy gì anh xem hàng thầm anh ấy gì còn ở đâu mà tôi ngồi ở cũng ngồi tấu bao hồi đây nha ai thay đi apply tấu như đó ở đâu thì khá đâu là rồi đấy ở đâu thì mà xem xe vé tấu cũng hồi đấy bạn ở đâu vé sẽ tấu bao rồi đấy cái mà xem xe training tấu cũng hồi đấy ní ở đâu mà xem xe thì vé cái là tấu đi rồi cái training nó cũng có hồi đấy nha ching badi ado so neutralizer take da to ngai re ado ai wa di wa bdo loi re ado ni ma'am makha da go neutralizer take ga kum ulake last ki finishing to bodo ado gai ulake de
तई लोरे अदोनी असे हुजी तैसे तई लोरेगा ngahak leiraga ngahak thamgani do leiraga ngahak leiraga mai masam se wash taw loiraga dugi di final look to ai ulake ko yamda mayam ai huji mangondani ai huji angang do magi neutralizer taidaga ai thanamme ngahak ngai bo ina akoi chaton gi garden se ijeng halake magi leiji hi yam phaji ade jeng halake law mayam final look ase oire ado mayam sise jengbiu ai tawise mayam na pamra pamtabra haido ado mayam asise ni igi final look mai se ado mayam dipi nang aina tawise nang satisfied oibra yam satisfied oire to jana to vise yam phade mayam like share subscribe to biram ado mayam the jagi channel sibu like share and subscribe to biram thank you ado mayam ai huji matang asida dum lachalage nasigidi jamna ware ado mayam na aigi channel sibu nusina jingbiu ado aigi mayam na nisibiragadi aibu aigi channel sibu like subscribe share to view aina haijari ado mayam comments su habiro kari apam pam da haido ado mayam ai dum mayam gi apam do ai dum namna ba khara hona jarake asi haraga thamjarage bye